ha ibi ni iki bakobwa mwako akaga karongoye indushyi ku mugaragaro nta iwacu nta muntu wigeze yiyahura iwanyu bariyahuye se bajyaga bavuga ngo kudakubita imbwa byorora umusega. Uyu ni Sabius wa Simbi TV avuye gucumitira kwiga. Kugira inama wabivamo Sabe kandi watuze imihanda ya Nyarugenge kuri kuyikandagira mukikubita hasi. God have mercy upon us. Haji baramufashe baramuzingazinga neza bamurisha ingurube. Ntabwo byoroshye. No. Nese Sabe. Ubu noneho uruhono kubayeho. Yewe. Sabe baramufashe baramuponda neza bamukubita impanga barazijajanga barahereye ku mavi bakayacacanga neza bamugize imyasi. Nakasa mutwe. Reka nangire mwimvire. Mwijoro ryakeye nibwo twagiye tubona Murungi Sabius wa Simbi TV apfunutse mu nzu arirukanse arasimbutse bamuvugiriza induru. kugira inama wabivamo Sabe kandi watuze Nyuma yo gukwirakwira ibihuhango yakorewe ubugambanyi, iyi rokete yasohotse noneho yaje imukura ku ikarita neza. Abantu benshi bagize bati yabyo uyu munsi arishyira mu kagozi, ariko umugore ngo yahise amuba hafi ngo amukubita udutoma two kugira ngo agaruke muri mudu, maze nawe n'isoni nyinshi n'ikimwaro agira kandi kantu yandika ku ruhande, ariko abambari be bakomeje kumirwa. Bavuze ati aho twahereye tudefanda noneho ibingibi biraturenze, ngo twavuga yuko ndetse hari n'ubundi buvideo bw'amabanga bwinshi inyuma iriya bushobora kuza gusohoka, noneho bikaba kasamutwe neza igifi kinini bakakirambika hasi bakakibagabaganamo bakayakuramo, abashoboye kuryamo bakayarya n'abashoboye kugira ukundi kuntu bigenza bakabisasanura bagashyira ukuri ku karubanda, showbiz igahita itungana.